Adra PBE aktu maklat kar adra PBE ako siya bol kloprot el kong moklot siya kar kamam mo kong tigi bol kong sergin.
Indangan ang mukhang mo ay ka. Indangan ang mukhang mo ay ka. Okay, once again, marami ko kami logi wa YouTube, sel channel na TMC, PNCC guk mlodal sa elmer ilal kapsangay, hindi naman masaw ra TMC guk mlengu sel ngara ilal kasus, man sa milo mesengin live ra TMC YouTube channel, direct sa milo mesengin na Facebook, direct loreng sengin marami ko kami logi wa ngarel belaw EPFM Eco Paradise. Okay, once again, ya program lagi mo umura 7 o'clock ang loig, mas start ringi tigel ngartma warriors, mo giwilit tigay PHS Thrivers, nga kukang sel contemporary dance performance, lom ko dong artik mo to weti weti. Malungilayang ngilaband taka kayama bema ma elway. Thank you. Al sumo kami sa YouTube. Ako matangil mo dirham sila gabaras. Paimutangan mi do mungurtiang. I say. Hindi sumo masal masil grabras sense emel ko kora di meret tara comment. Maltagi ko kora sa mamal oywi de lal kasus. Latriyan bakral lo afak talal mi. Edi betul sel subscribe bel botang. Eti albander kita al kasus ang argi taka Elway kaya mabema malagong klalabander tira tekaba ang TE KB oh alagong bitek sa kita pa eseng klalabander al kasus ang bitek Lagi misal mga alu. Cek.
check. Agi offer a free promote ta otruliul magit. Of maldingul me magi ormi mom tangali or ultrar ngi.
Kaya mahal kita, oh Marilita, memberusik. Kaya mahal kita, oh Marilita, memberusik. Okay, ilalakap sa ngayon, yan manada ko kami logi wa TMC live on YouTube, Facebook, mga Relvelao, Eco Paradise, sa Libo ko ay sa Tigel Vendor, sa lukok mlet kolor, kidra ilalakap sa ngayon, karingiyak Yulala, Daily Organic Farm, Calamari, Sofique Farm, Blue Corner, Ilonggo House, Wahoo Restaurant, Bubble Tea Shop, May's Kitchen, Map Collection, Ioche Kitchen, Rock Island Cafe, Juliana Armaruy, Lekangatelo Tra Otrulel, Thunder Chiefs, BO Manager, Ambal Halal Restaurant, and the Civic Action Team, always here at the night market, giving out free popcorn. So stop by and get yourself some free popcorn. Lots of good stuff being sold. Direktor nga niya aladabay, lamap to kalungit lal, walotrul. Weaving demonstration by Dil Urdulugd. Carving demonstration by Joseph Liman. And here to do your face painting is Elsa Talay. Once again here at iRise Side, your night market celebrating good times. Selma long, sendiri, sin marah.
Once again, ladies and gentlemen, our band tonight, VTech, Vema, Taka, Elway, Kayama, Medabastria, Klol Proto, Tirkal Bandera, Lalkap Singay, Tirkaya Kukmamalada Gidra, El Al Whole Night, Selbol Merakang Loy, Gya, Ongakak Maldi Malamol, Malmo, 9 p.m. Malda Kamore, Adan Maral, Yakuk Maloy, Yakuk Oseng, Tirkaya Gidalmla. Opener sel bla gitar material ko kasoril donate el morabitek il donate. Okay, malway say podrang si atara alitak le dori ergidir girel tigel kotel memloy gel alkap singay. No maskida aruk tigel buy gira ngert mau. Okay, we're tigel ngert mau warriors. Ito mo tigel PHS Thrivers. We say in contemporary dance performance el polbaskit tigel. Tomkodong ortilo ase weti weti.
lang. Okay, malway say, mo temedelo mo lang loy singay. It is now time for us to begin our first dance performance for this evening. Starting off with our traditional dance performance, but it looks like we already have a little dance performance on stage. Okay, malsumiti el bugang at already tirel for a stage el all time. Whoa, whoa. Got a little dancer. Oh, she's a little star. She knows where her microphone is. Yeehaw. All right, let's clear the stage. We're ready for our first dance performance. Ladies and gentlemen, please have us to Klol Prot. Ngurtmao Warriors. What do you do?
Alido! Kabosus! Okay, once again, the Luton Master Klol Prot ang Artma Warriors. Okay, alway se kukpodrang si tablor alitak bandargidra Vitek merong edong iranex el performance el kukmay. Sila na mga
Okay, malway say di bodrang si atra alitakla the ready gidel girit tigel next me maloig PHS Thrivers. Bodrang si atra alitakla again malungin na band lobing geda lalakap singay good times lobing gela taka Kayama Elway and right now Vema. Once again, night market here at iRise Side. The right side, live on TMC YouTube channel, Facebook page, and on Eco Paradise 87.9. Ngadel Belao. Déjate la pulmil,
Taka Elway Kayama. Here at I side, the right side, el altabem lamo temensel loyerulung loy gel moringi el algap singay et yang matamatong el bolbaski tigel ngangal gara Palau High School Thrivers. Bastria Clol Prot PHS Thrivers.
Okay, the Luton Master Claude Prot. PHS Thrivers. Okay, malway say bo the Luton Sate Lelaband. Bol beskida trilitakle erukte brother gidel great gel moment the last. El momoloy gel al kapsingay ang klitiral momoloy a wetty wetty.
Okay, malway say na mo ready mortige last tel mo beloy kira el algab singay. Tira kang aklela bander tira weti weti. Once again, the Bastria Klol Prot, Weti Weti. Etial Dance Group, para ngalakara Eang, Bastria Klol Prot. All right, here we go again. V6 Productions, right back at it again. We got your boy, Rude Boy, Raynard Steven, Wawa, and Gordon.
Once again, Wetty Wetty from Eang.
Okay, o era lol mol me digu Isaac mong rabal kulti al weti. Tial kong October sera lomo la pandemi ke bola ka mayonnaise. Ya weti abal kult mom sal. Malkom salam sal le dongira mayonnaise. Weti. Matial next litak lamo invite tribal kladro kul me meloig. Ma please la komrur. Mo subesel next tiagi del next litak lo. Tolngita adar mo choy di tiagi del wana litak lo. Tolngita tribal kladro kul se the lutelo meser tiagi del tra litak lo. Parents, please make sure your children clear the stage. There's a lot of kicking and jumping, so they might kick your baby by accident. Okay, once again, the Luton Mastrak Lord Prot, Weti. Massiva mai música LP. Before in you see la ata mai pati mai siva mai. Eva mai le pese mali. All right, once again, ladies and gentlemen, Weti. This next dance invites the public to join them on stage. So please, sela ko marur. Get away. Okay, malway say mkuradi mre kamiu ela ko marur. Oo, lalo ko lar kamiu please moral me doloy. Mlegi dala elwe le ko tlor tirinding masal mingitak la maberel lungitak la elwe. Mo dia kududule. Armo tong suama tapal yal ubang. Okay, once again, the Luton Mastrak Lord Prot, Weti from EA. Ladies and gentlemen, please choose your dance partners.
be shy. Wetty. Bestriak Lol Prota, Wetty. Once again, teman Masao, lutiran nga lagal mlana angan bay. Wetty. The Lutel Masterira Lol Prota. Ebol Baskida last in the year. Let's go. Stop.
Sigitsel sounder till wetty mayonnaise. Once again, thank you, ladies and gentlemen, for our last dance group. Music will continue all the way till 9 p.m. tonight. So please enjoy the night market and let's keep Palau pristine by making sure all our trash goes to where it belongs. Patrong saban dari kita mo continue alitak la ang ngakakmal di manamol all the way mo 9 p.m. Alway say gidio maklat ka reklado no kuy mo kada kay nga zero kuy al mga mo kra ay raysay mabalur belaw ma please make sure ako mirakawa mo rablila komi. Coming to you live on TMC's YouTube channel and also on Facebook TMC's page as well as Eco Paradise 87.9 Ngarel Belao. Okay, once again, dulutan mas tiraklol prot at tirkal bandera na nakapsangay Vitek, Leng Bema, Taka, Elway, Makayama, Pretty Tiambol C. Sige tatakol mlamel girel sel All State Booth. Ay gero kulkal All State Booth amlam tingala aral half price off. Mabom stop pay arakaliw manggaliw. Alam ko maldir kapto ka arapruklo. Arakaliw arapruklo. Malmalakal arapruklo.
Sekarang
Okay, once again, yung maldi na kabto ko utrul. Mukukam moral, mliwet, lal maara utrulit, tikal betokol vendor sergid. Maldi na kabto kayasay. Nagpom tapay, maara kalilyasay. Allá la mai san se la brigo siga
Okay, once again, namadel 20 minutes. About 20 minutes yang mo 9 p.m. O nga kati malamol mo 9 ako man masulang al Metallurgy dra night market al March 27. Okay, next night market tamorngira April 10. Maldir ka nga nyanyi kalama Hotel Baby raw ngilkalo through sale all state makukpom stapay arakaliw raw era moral.
Yeah,
Kamal musulang almlay. Okay, once again, ako mal masular ko yung netolor kamamar el algab singay here at iRise side. Again, mal masaw laban dergidra Vitek, Vema, Taka, Elway, and Kayama. Again, next night market, April 10. Direct kal Sabado ng algab singay. Please, dolmol mal continue lo or tirak like tingin la Ministry of Health. Make sure kom sanitize, maluwa ko mongil malbal. So kom lamang mere kalo mungur. Make sure ako mir kami madirek kal morabli la komi.